lavitra invisible anao monsieur le candidat. Ya, faly miarabinareo mpanao gazety jiaby ato amin'ny télévision invisible na fahita lavitra invisible. Zay niany aloha melatsigny za fa somary hentihentitra kely satria ny raha nataoko tamin'ny voalohany igny propagande ny nataoko fa tsy propagande fa magnino no avadiky resaka hafa le izy de nohony zany fa kosa ho zaho zahay mpanao politiky matandy critique na critique négatif ataonareo aminay na critique positif io zakanay daholo io ampisin'izany mo zahay mpanao politiky koa zany mpanao asa soa fa propagande ny nataoko tamin'igny fa tsy propagande hoka zavatsara aitsiko kely zay za somary tegna hentry mihitsy propagande nataoko fa tsy propagande fa navadina resaka hafa le izy surtout nareta atao amin'ny télévision invisible ny tegna namoakany zany resaka zany fa izy le zakaiko ta ary anao zany monsieur candidat karaha fa momena any sady anao mbola tsy nany dia karaha fa momena any sady araka ny zakainao takeo monsieur le candidat nareo mpagnano politique ohatrany matanty critique ahoana mahakasika an'izany ala po ya marigna zay marigna mihitsy le zakainao zakeo io zany zay mpanao politique zany matanty critique zany na critique négatif io na critique positif io na critique zay farany mangidy indrindra zakanay mpagnano politique daholo reo ke misaotra betsaka tamin'le question takeo fa i le resaka mbo misy une fois ny se candidat ohatrany tafenitra kely le règlement zany de fa i zany zay mpanao politique zany matanty critique zany na critique azafady monsieur le candidat misy fagnontaniana kely mampanikitika saigna ty azafady ahoana zegny le fampanantenana nataona teo aloha ty ohatrany tena tamin'izany fotoana zany ohatrany anano terrain ambony ranomasina tamin'izany fotoana ambony ranomasina ana dépôt de sy karakory makasika an'izany azafady monsieur le candidat ya io moa zany tamin'ny propagandena voalohany tamin'iza le tsy lany zany zaho magnamboatra terrain ambony ranomasina satria io coupe du monde io atao eto amintsika io coupe du monde io amin'ny ho avy ka zany zay mahatonga zaho tsy maintsy hagnamboatra terrain ambony ranomasiny hijerentsika io i coupe du monde io amin'ny ho avy zavatra tsy maintsy vitako io raha ohatra ka lany zaho fô zany le tereniko aminareo hoe fidinareo fogna za fa rehefa lany za de vitako io terrain ambony ranomasiny io ary amin'ny ranomasiny io dépôt io agnamboarantsika io terrain io fa kosa rehefa lany za vao mafaka mamboatra an'izay terrain zay satria investissement an'io na famatsiam-bola mahakasika an'io tantara be mbola avy eto amintsika Madagasikara ihany satria Madagasikara antsika ty moko matanjaka be le investissement io zany tsy afarany avandafy fa avy eto ihany amboarako io terrain ambony ranomasina io fa miambigny za lany vao magnamboatra an'io zay fotsiny zavatra tia confirmer kely amintsika jiaby tsy maintsy lany za vao magnamboatra terrain ambony ranomasina dépôt io satria i efa vita planning soamantsara io na hoe emploi du temps miteny français hoe io terrain io tsy maintsy atao ambony rano kely moa teninao na madio sa tsy madio monsieur le candidat ale avertissement mo araka ny resaka anao hoe misy avertissement angamba raha izany nofandeny monsieur le candidat tsy ho azona empêchement avy anao ny amin'ny farany fanontoniagna araiky koa président dikan'izay ngamba hoe mazava amin'ny tsirairay zegny hoe raha tsy lany zegny anao mazava ho azy tsy hagnano an'le terrain zany anao raha azoko tsara le izy voilà tsy maintsy za lany vao afaka magnano an'io terrain io satria investissement famatsiam-bola zay miteny gasy de monsieur le candidat mba inona mo anarany antokonao raha tsy madiso azafady monsieur le candidat misaotra betsaka amin'ny fanontaniagna fa ny agnarana antokoko zany areto za maneho azo androany antokonahy de antoko neutre io antoko neutre io zany tsy miankina zany ary tsy magnavaky io ity zany signe hoentiko ty antoko neutre zany zaho anao izy anao zaho zay le hoe antoko neutre tsy magnavaka an'izany izy zay io
antoko netra zany le anarako candidat azafady indrindra tsy balahoasy zegny ananky zegny fa tegna zavatra ho vitanao fa satria fa mafimafy zegny fanampagnana tena nataona taminay tamin'ny voalohany take karaha mbola tsy hitako le vokany ke karakory zegny le fandeha am'le tokony netra tenenao zafady misy le candidat izany tsy balahoasy za mbola tsara nagnano balahoasy zany fa le teneniko aminareo fo arotsaho vato antoko netra netra zany io zaho izy anao zaho izy antoko netra io fa iaho tsy mba manavaka raha zaho tsy mba magnavaka an'izy an'izy zany fa antoko Monsieur le candidat, inona fanantenana menao vahoaka farany? ya fanantenana amin'ny vahoaka farampariny angambany mba fidinareo antokonahy antoko netra tsy magnavakavaka an'izy an'iza fa rehefa lany zaho dia tsy maintsy vitako zay tery ambony ranomasiny zay ary zaho tsy mba magnano propagande zay fa propagande no ataoko rehefa tamin'ny propagande anahy tamin'ny voalohany tamin'ny mandana voalohany dia efa tsy lany zaho fa propagande na nataoko alapo azafady kely journaliste azafady kely allo de olo te ino malaza zao te mbola ty amin'ny fahitalavitra invisible za anga hitan'ny lesany zako tovy sérieux ty hitan'ny lesany ahoana ndraiky aminareo misy délestage zagny de anga nareo mahita télé amin'ny délestage zagny tovy sérieux anga ty ya mandeha télé pilinareo ya mandeha télé pilinareo mandeha oui mandeha pile télénareo mandeha pile za moa misy télé mandeha pile zany azo magnano bazibazy raha gaty aminay aty koa le tratra délestage ko fa mandeha pile koa le télénay ty amin'ny radio invisible aty ahoana lamino agny farangaragino agny faranga fa ahoana manare zany ahoana nareo te fahita lavitra re jerenare nareo mahita anaty iny de ahoana zany daboagny zany ranga fa olo te magagana ndraiky aizy misy mivarotra télé mandeha pile zany aty koa ne karan'zany koa mandeha pile koa ny fitaovagna zare amin'ny invisible aty tapa koa ty koa délestage koa ty koa lesiny azy mbola délestage aty pile fa neny ambany vola tonga de 3 lestage mihitsy ok raga azy ty hoe ok za nga manira savona fa mandalandala reo misaotra revetsaka anareo nagneky ny vahiny fa amin'ny magnaraka angambany mbô mitsidiky ndraiky aminareo atao amin'ny télé invisible fa za finaritra ny discussion fa engane mba olany misy Monsieur le candidat, sorana